tanan no nga mo adto sa opening sa Boy Zugba kami sa ganito. Ako, ang paborito, cheesy chorizo yun akong #1 na rin. Ang fishball! Kiping! Fishball, squid ball, whatever you call it. Kinilaw. Nagkas crispy kangkong actually. Kiping! Cheesy chorizo. Let me set lang barbecue. Actually, tanan. So I'm here again with Sir Hedrick Hello. of Big B's Quality Food Corporations. Also, one of their newest brand is Boy Zugba. By the way, that's coming to Cebu. So, sir, unsa may mong maayong balita sa mga first 100 customers ninyo? Okay, natay free boodle for 1 month. Oh, sa first na, kung ikaw ang pinakauna na kay free boodle, so pwede ka mo sayo og unya, unyang gabi, or unyas kadlawon. Depende sa matulog. Kung di ka bugol sa garden. So, ang first will have a free 1 month supply boodle worth Yes. 6,000 pesos. Yes. Ang second is Second is worth Feeling ito, 3,000 2 weeks. worth 3,000 pesos. Then ang third to number 22 is natay kwan, bagets meal. 1 week supply of bagets meal. Imagine 1 week supply, magsige balik-balik dire. And ang 23rd to 100 is Amo to bagets meal. ano libreng bagets meal. Yes, 1 week supply tong. 22. Yes. So guys, asa gani sir yung Boy Zugba dire Nata sa karon din sa Central Block sa IT Park. Nadyo na siya tunga-tunga sa IT Park. So di na mo siya ma-kwan yun, ma-miss. So ay kalimti ha, Boy Zugba, and para tilawan ninyo ang inyong ilang mga lami king budol plus ilang mga bagets meal like their chicken, also Chili ilang chorizo. ilang chorizo lami gud kayo og ilang mga unique desserts na binisaya kayo, local kayo. So if you love to eat local, Keeping. visit Boy Zugba guys.